ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Назаршозода. салом. 5 ноябр дар шаҳри Душанбе ҷаласаи шӯрои Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. дар иҷлосияи 19-уми Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давати шашум баррасии Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба Кодекси мурофиавии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. ҳамзамон дар кори ҷаласаи шӯро баррасии Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ғалла ва маҳсулоти коркарди он ва оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сайёҳӣ ва дигар қонунҳои қабул намудаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин масъалаҳо оид ба иваз намудани номи баъзе воҳидҳои маъмурии ҳудудии ҷумҳурӣ дар назар дошта шудааст. бахшида ба 30-юмин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар ҳамоиши идона роҳбарияти Вазорати фарҳанг ва роҳбарону кормандони сохторҳои зертобаи он иштирок намуданд. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон. бедор ба субҳи меҳр аз хоб шудем, дар шоми висол нури маҳтоб шудем, дар ҳар варақи кушодаи бахт китоб сад ранг ба сар кашида даҳбор шудем. чорабинии тантанавиро бахшида ба 30-юмин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муовини вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон шоири халқии Тоҷикистон Давлат Сафар ифтитоҳ бахшида зикр намуд ки нақш ва аҳамияти қабули Конститутсия дар барқарории сулҳу субот ва роҳи расидан ба ваҳдати миллӣ ба ғоят бузург аст. қабули Конститутсия дар он шароити ҳассоси таърихӣ барои миллати тоҷик имконияти эъмори давлати ҳуқуқбунёд, демократӣ ва дунявиро фароҳам оварда, назму низом ва тартиботро дар ҷомеа барқарор сохт. агарчи миллати тоҷик ба ваҳдати миллӣ танҳо пас аз 3 соли қабули Конститутсия расид, вале паёму пайғом ва башорати сулҳу субот аз замони қабул дар ҳар як муқаррароти ин санади олии ҳуқуқӣ ҳувайдо буд ва он роҳи расидан ба ҳадафу ормонҳои миллатро равшан сохт. аз ин рӯ қабули Конститутсия ба сифати яке аз бузургтарин рӯйдодҳои таърихи соҳибихтиёри кишварамон шинохта шудааст. дар чорабинӣ аз ҷониби иштирокчиён дар мавзӯи Конститутсия ва нақши он дар рушди давлати соҳибистиқлоли тоҷик маърузаҳо ироа гардид. аз ҷумла зикр шуд ки нақши пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қабули ин санади сарнавиштсози миллат ба ғоят бузург аст. президенти мамлакат дар омодасозии лоиҳаи Конститутсия ва муқаррароти асосии он аз ҷумла низоми давлатдорӣ ва шакли идоракунии давлат таъсири бевосита гузошта барои мукаммалии ин санад ҷаҳду талоши зиёд анҷом доданд. натиҷаи ҳамин кӯшишҳои роҳбарияти олии сиёсии мамлакат аст ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва коршиносони маъруф ба қатори яке аз беҳтарин конститутсияҳои ҷаҳон шомил гардидааст. ба шарофати Конститутсия кишвари мо ҳамчун субъекти комилҳуқуқи муносибатҳои байналмилалӣ шинохта шуд ва миллати тоҷик дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ гардид. дар факултетҳои донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар заминаи баргузории конфронси ҷумҳуриявии нақши Конститутсия дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи ҷомеа ки чанде пештар оғоз ёфта буд, барои омӯзгорону донишҷӯён ба ифтихори 30-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли маърифати ҳуқуқӣ ҳамоишҳо шурӯъ шуданд. тафсилоти бештар дар ин хусус. ҳамоиш ба муносибати солгарди 30-юми қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли маърифати ҳуқуқӣ дар доираи конфронси ҷумҳуриявии нақши Конститутсия дар баландбардоштани маърифати ҳуқуқии ҷомеа нахуст бо ҷалби устодону донишҷӯёни факултаҳои тиббии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон доир гардид. дар оғози ин чорабинӣ ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Эмомалӣ Насриддинзода роҷеъ ба таърихи ин санади волои ҳуқуқӣ андешаронӣ намуда зикр дошт ки қабули Конститутсияи навин 6 ноябри соли 1994 барои бунёди мамлакати ободу пешрафта, таъмини амнiyatu осоиш, сулҳу
آزادی و انکشاف و پیشرفت آینده کشور تازه استقلال زمینه مساعد گذاشت. در این سند مهم تقدیرساز ارزش و منفعت‌های ملی، مناسبات و فعالیت‌ها با تنظیم و حد و مرز اساسی حقوق قانونی برای شهروندان مملکت مشخص گردیده است. تاکید گردید که یکی از راه‌های انتخاب نموده پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از روزهای اولی دولتداری این شکل دولت دنیوی بوده. بنیاد دولت دنیوی از مسائل مهمترین سیاست دولتی به حساب می رود. در این سند تقدیرساز که همچون بخنامه ملت به حساب می رود، آزادی انسان، حقوق شهروند، جامعه دموکراسی، حقوق بنیاد و دنیوی تجسم یافته از جانب جامعه جهانی اعتراف شده است. برای ما نیز جوانان باعث خوشنودی و سرفرازی است که طولی 30 سال می شود که جامعه جهانی ما را همچون یک دولت کامل حقوق اعتراف می نماید. طوری که پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پیام خود عاید سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشورمان که در سنه 28 دکبر سال 2023 شده گذشت قید نمودند که کنستیتوسیون تاجیکستان صاحب استقلال که زمینه اعمار دولت مستقل ملی و پیشروی پایه‌های استوار جامعه و کشورمان را فراهم آورده است، یکی از دستاوردهای مهمترین به حساب می رود. عملی نمودن معیارهای کنستیتوسیون برای ما امکان داد که پایه‌های استوار جامعه و دولت را سازمان دهیم، صلح و آرامی، وحدت ملی، ثبات سیاسی را تحکیم بخشیم. برآمد کنندگان که دانشمندان بخش حقوق بودند اثنای برگزاری چاره‌بینی اطراف تطبیق سندهای حقوقی معیاری در بخش تندرستی مملکت عمل کننده و کفالت‌های کنستیتوسیونی نسبت به این بخش مهم اجتماعی ابراز اندیشه کرده ذکر داشتند که کنستیتوسیون در مرحله برای خلق تاجیک تقدیرساز به طریق رایپرسی عمومی خلقی قبول گردیده راهی منبعث تاجیکستان صاحب استقلال را معین ساخت. تاکید رفت که کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان سند سیاسی حقوقی حجت سرنوشت ساز و افاده‌گری عزم و اراده و نیت و آرمان‌های خلقی تاجیکستان محسوب می‌یابد و تجلیل گردیدن سالگردی آن جوابگوی منفعت‌های ملی بوده با استواری و پایداری دولتداری معاصر مساعدت می‌نماید. در جلسه کوری که مدت چند روز وابسته به اصلاحات میلیسیا در تالار مجلسگاه تازه بنیاد میمانخانه لایقتمندان ناحیه خاولینگ دایر گردید، مباحثه و ملاحظه‌رانی‌های جالب صورت گرفته از جانب متخصصان ورزیده ساحه حقوق‌شناسی، فکر و عقیده و یک قطار پیشنهاد و تکلیف‌های مشخص به میان گذاشته شد. شرح بیشتر در گزارش همکسبان ما از مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی. با مقصد بهتر نمودن شرایط خدمتبری در مقامات کارهای داخلی، تکمیلی ساختار آن، مطابق نمودن فعالیت مقامات با طلبات معاصر و معیارهای پیشبینی نموده سندهای حقوقی بین‌المللی و تکمیل همکاری با جامعه شهروندی در مقامات کارهای داخلی، اصلاحات میلیسیا جریان دارد. در این زمینه از سنه 22 تا 26 اکتبر سال 2024 در دایره برنامه اصلاحات میلیسیا برای سالهای 2021-2025 در میمانخانه استراحتگاه لایقتمندان واقع در ناحیه زیبامنظر خاولینگ ولایت ختلان جلسه گروه کاری اوید به کارکرد لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره پلیسیا برگزار گردید. در کاری آن نمایندگان وزارت مالیه، وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان، اینچنین اعضایان گروه کاری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، حقوق‌شناسان برای تهیه و تکمیل ساحه مهم دولت، مقامات کارهای داخلی اشتراک نمودند. اشتراکچیان با مقصد آشنایی پیدا نمودن از تاریخ و تمدن ناحیه خاولینگ، از آثارخانه تاریخی کشورشناسی ناحیه و آثارخانه هنرمند مشهور و محبوب کشور شادروان جورابک نظری دیدن نمودند. سپس گروه کاری فعالیت خود را آغاز بخشیده ذکر گردید که تحت شعار میلیسیا خلق و خلق میلیسیا است، اصلاحات میلیسیا در وزارت کارهای داخلی زینه به زینه عملی گردیده ایستاده است و یکی از سمت‌های افضلیتناک اصلاحات میلیسیا این همکاری مقامات میلیسیا با جامعه و شفافیت فعالیت کارمندان این نهاد به حساب می‌رود. در این زمینه کارمندان میلیسیا جهتی همکاری‌های بیشتر با جامعه، تامین حمایت حقوق و آزادی‌های شهروندان، پیشگیری،
اشکار نمودن و کشودن جنایت‌ها و دیگر حقوق ویرانکنی‌ها، اینچنین تامین ترتیبات حقوقی کارمندان میلیسیا پیوسته به نقطه‌های دوردست اهالی‌نشین برای ملاقات سفر نموده در برابر صحبت با شهروندان قبول و بررسی عرض شکایت شهروندان را به راه مانده ایستادند. از آن گروه کاری بندهای علیحده لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره پلیس را مورد بررسی قرار داده با اندیشه‌رانی و تحلیل‌های عمیق لایحه قانونی مذکور مورد بررسی قرار دارد. یادآور می‌شویم مهمانخانه مذکور در دایره کارهای آبادانی و بنیادکاری بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد شده ماه سپتامبر سال روان از جانب پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان مورد بهره برداری قرار گرفته بود. طرح و نما صفت و شرایط فراهم شده در مهمانخانه مذکور برای برگزار نمودن سمینار و کنفرانس های سطحی بین المللی و وطنی مناسب است. گروه کاری با استفاده از شرایط های جای داشته دوام 5 روز به استراحت فرا گرفته شده کارکرد لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره پلیسیا جریان دارد. امروز در شهر دوشنبه با تشبث اکادمیای تحصیلات تاجیکستان در موضوع تحصیلات فراگیر مناسبت با صلاحیت در شرایط بسیار زبانی و گوناگون فرهنگی کنفرانسیای 8 بین المللی برگزار گردید. شرح بیشتری موضوع در گزارش همکاران ما. کنفرانس که با مناسبت سالگرد 30 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان بخشیده شد بیشتر از 90 نفر کارشناسان و تحلیلگران را به هم آورد. در چاره‌بینی عالمان و کارمندان علمی، نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، راهبران مؤسسه‌های تعلیمی و آموزگارانی که تحصیلات فراگیر را در محیط گوناگون زبانی و گوناگون فرهنگی عملی می‌کنند، شریکان رشد و نمایندگان سازمان‌های جمعیتی که در سمت تعلیم و تربیت و عافیت بخشی اجتماعی فرهنگی عمل می‌کنند و عالمان و کارشناسان از کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل اشتراک ورزیدند. پرزیدنت اکادمیای تحصیلات تاجیکستان شادی سفرов نخست حاضرین را خیر مقدم گفته ابراز داشت که کنفرانس در دایره تطبیق استراتژی ملی رشد معارف جمهوری تاجیکستان تا سال 2030 برگزار گردیده مقصد آن بلند برداشتن صفت تحصیلات، تعلیم آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی، تامین دسترسی برابر به تحصیلات با صفت برای همه شهروندان تاجیکستان صرف نظر از منسوبیت ملی و فرهنگی میباشد. تذکر داده شد که بسیار زبانی میتواند هم برتری داشته باشد هم مشکلات. آن از یک طرف توسط فراهم ساختن شرایط به دسترسی به زمینه‌ها و اصول‌های گوناگون فرهنگی روند تعلیم را میتواند غنی گرداند. از طرف دیگر مانع‌های زبانی میتوانند برای اشتراک پوره در روند تعلیم مشکلات ایجاد کنند. این است که مناسبتی با صلاحیت که برای جاری کردن آن در فضای تحصیلات فراگیر کوشش میکنیم و ما امکان میدهد که نه تنها سطح‌های گوناگون آمادگی را به اعتبار گیریم بلکه به آنها ملکه‌هایی را انکشاف دهیم که برای اجتماعی شوی موفقانه اشان در محیط بسیار زبانی و گوناگون فرهنگی ضرورند. این روش تشکل تفکر انتقادی، ایجادکاری و قابلیت کار در گروه‌ها را که از صلاحیت‌های کلیدی در نظام معارف جهانی معاصر به حساب می‌رود تأمین خواهد کرد. ذکر گردید در همایش. تشکل معرفت و تربیه حقوقی اهالی در پیشبرد فعالیت همه بخش و ساحه‌ها مسئله کلیدی به حساب رفته، حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای نخستین به دست آوردن استقلال دولتی به این روند توجه خاصه روانه کرده است. در ناحیه‌های رشت و رنبات به مناسبت سال معرفت حقوقی همایش‌ها دایر گردیدند. شرح همکاران ما در همین باره آماده شده است. در طور مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رشت بخشیده به سال معرفت حقوقی وخوری گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان با سکنان ناحیه رشت دایر به بلند برداشتن معرفت حقوقی دایر گردید. هدف وخوری بلند برداشتن سطح معرفت نوکی شهروندان در سمت حقوق و رعایت قانون‌ها، ترغیب ارزش‌های ملی، استوار نمودن جامعه و مناسبت احترامانه نسبت به قانون‌ها ارزیابی گردید. برآمد کنندگان در واخوری با سکنان ناحیه رشت بیان داشتند که روند تشکل معرفت حقوقی شهروندان تنها مسئولیت مقامات حفظ حقوق و ترتیبات و دیگر مقامات مربوطه دولتی نبوده، برای عملی کردن آن باید تمام قشرهای جامعه، ضیاعیان و روشنفکران باید جلب شوند. جمهوری تاجیکستان طبق قسم ماده 1 کنستیتوسیا دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه اعلان شده است. ارزش‌های گفته شده ثابت می‌نمایند که در تاریخ انسانیت آنها ارزش‌های مهم در سمت تامین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروندان دانسته می‌شوند.
дар вохӯрӣ қайд гардид ки сукуни нуҳияраш сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда барои тарбияи дурусти фарзандон ва дар рӯҳияи хештаншиносию ватандӯстӣ тарбия намудани онҳо кӯшиш карда дар созандагию бунёдкории ватан саҳми арзанда мегузоранд. чунин вохӯрӣ бо сокини ноҳияи нуробод бахшида ба соли маърифати ҳуқуқӣ бо иштироки гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон доир гардид. вохӯрӣ ҷиҳати амалӣ намудани нақша чорабиниҳо бахшида ба соли маърифати ҳуқуқӣ эълон намудани соли 2024 ва бо мақсади пешбурди корҳои доимӣ дар самти баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи аҳолӣ мебошад. таъкид гардид ки баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи аҳолӣ яке аз масъалаҳои асосии сиёсати ҳукумати мамлакат ба ҳисоб рафта аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ба ин раванд таваҷҷӯҳи махсус равона шудааст ва дар ин замина як қатор санаду меъёрҳои ҳуқуқӣ ва барномаҳои давлатӣ қабул гардиданд. баромадкунандагон изҳор доштанд ки ҷомеаи шаҳрвандӣ аз дигар ҷомеа бо он фарқ менамояд ки дар он ҳуқуқ ва озодиҳои табии инсон эътироф гардида механизми самаранокии ҳимояи чунин ҳуқуқу озодиҳо муқаррар карда мешаванд. бинобар ин сатҳи баланди маърифати ҳуқуқӣ ва тарғиби ҳуқуқӣ шароит фароҳам меорад ки шаҳрвандон аз ҳуқуқҳои худ истифода баранд ва ба имконияти баробар аз ҷумла имконияти ҳуқуқӣ тавассути волияти қонун дастрасӣ дошта бошанд ки он барои расидани ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳадафҳои ворид шудан ба қатори давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон мусоидат менамояд. дар асоси нақшачорабиниҳои Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар сохтору мақомоти давлатӣ ҳамоишҳои ҷавонон идома доранд. зимнан дар шаҳри Душанбе бахшида ба 33-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши ҷавонони соҳаи телевизион ва радио баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. дар солҳои соҳиби истиқлолӣ дар самти баланд бардоштани мақоми ҷавонон дар ҳаёти ҷомеа тамоми шароити зарурӣ муҳайё буда барои амалӣ намудани ташаббусҳои ҷавонон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои судманд амалӣ гашта истодааст. ҳамин аст ки ҷавонон дар ҳама самтҳо ба комёбиҳои назаррас ноил мегарданд. аз ҷумла дар соҳаи телевизион ва радио фаъолияти ҷавонон баръало ба мушоҳида мерасад. шумораи зиёди кормандони соҳаи мазкурро ҷавонон ташкил медиҳанд. дар ҳамоиши ҷавонони соҳаи телевизион ва радио ки дар Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуд, дастоварду комёбиҳои ҷавонон ба намоиш гузошта шуд. роҳбарияти Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи телевизион ва радио қабл аз оғози қисмати расмии чорабинӣ бо дастовардҳои ҷавонони сохторҳои Кумитаи телевизион ва радио шинос шуданд. тавре маълум гардид кормандони ҷавони шабакаҳои телевизионӣ ва радиоӣ дар баробари пешбурди кори соҳа ҳамзамон дар озмуну сабқатҳои гуногуни зеҳнӣ ширкат намуда ба дастовардҳои зиёд ноил гардиданд. зимни ҷамъовади тантанавӣ иброз гардид ки ташкили чунин чорабиниҳо пеш аз ҳама арҷгузорӣ ба фаъолияти ҷавонон ва ҳавасмандсозии онҳо дар ин замина мебошад. дар ҳамоиш вобаста ба дастгириҳои давлату ҳукумат нисбат ба ҷавонон, қабули санаду меъёрҳои ҳуқуқӣ ва баландбардоштани мавқеи ҷавонон дар раванди идоракунии давлатӣ, роҳбарияти Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ибрози андеша намуданд. гуфта шуд ки сиёсати давлатии ҷавонон аз самтҳои муҳими сиёсати ҳукумати мамлакат маҳсуб ёфта, доир ба такмили ёфтани он пайваста тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. зеро имрӯз тақдири ояндаи халқу давлат бар дӯши ҷавонон вогузор шуда, иштироки онҳо дар сиёсат, рушди соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ баръало эҳсос мегардад. дар идома як зумра ҷавонони фаъол аз ҳайати эҷодиву техникии соҳаи телевизион ва радио бахшида ба 33-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ифтихорномаи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. барномаи рангини консертӣ ки аз ҷониби дастаҳои ҳунарии Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон омода гардида буд, пешниҳоди ҳозирин карда шуд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Муъминобод чун солҳои қаблӣ дар навбати аввал муассисаҳои соҳаи маъриф ва тандурустиро ба фасли сармо омода намудааст. ба иттилои комиссияи зимистонгузаронӣ то имрӯз ҳамаи муассисаҳои соҳаи тандурустӣ ба тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025 тайёр мебошанд. Ширинҷон Сафарзода дар ҳамин бора шарҳи бештар дорад.
беморхонаи марказии ноҳияи муъминобод ки калонтарин муассисаи тиббӣ дар ноҳия ба шумор меравад, барои зимистонгузаронӣ омода гардидааст. дар анборҳои ин муассиса миқдори зарурии сабзавоту мева, равғану шакар, картошкаю пиёз, лубиёгиҳо ва дигар намуди маводи хӯрока захира карда шудааст. биноҳои беморхонаро аз таъмир бароварда ангишт ва беш аз 40 метри мукааб ҳезум захира карданд. беморхонаи марказии ноҳия аз 10 шуъба ва 189 кати бистернамоӣ иборат мебошад. барои гузарондани зимистонгузаронӣ мо пурра омода ҳастем. 33 куб ҳезум ва 5 тонн ангишт захира намудем. боварӣ дорем ки зимистонро бе ягон мушкилӣ пассар менамоем. дар ноҳияи муъминобод як маркази саломатии ноҳиявӣ, 21 маркази саломатии деҳотӣ ва 33 бунгоҳҳои тиббӣ ба аҳолии ноҳия хизмати тиббӣ мерасонанд. барои бемушкилӣ паси сар намудани тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025 бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ҳамаи муассисаҳои тандурустӣ аз таъмир бароварда шуда шишабандӣ гардиданд. инчунин ба муассисаҳо ангишту ҳезум ва дигар намуди маводи сӯхт дастрас карда шудааст. маркази саломатии ноҳиявӣ ки бо хати тозаи барқ пайваст мебошад, ҳамаи утоқҳояш бо таҷҳизоти гармидиҳандаи барқӣ таъмин аст. нақшаву чорабиниҳо дар муассисаҳои шабакаи муассисаҳои кӯмаки ва тиббии санитарӣ тартиб дода шуданд. дар асоси ин сито ташкил карда шуд. инчунин маблағҳое ки аз ҳисоби буҷаи маҳаллӣ ҷудо шуда буданд бо 35 000 сомонӣ дастрас шуданд, аз худ карда шуданд ва барои зимистонгузаронӣ дар бунгоҳои саломативу марказии саломатӣ 4 тонн ангишт ва 200 метри мукааб ҳезум захира шудааст. инчунин шишамандӣ 10 метри мукааб дар муассисаҳои тандурустӣ, дар муассисаҳои кӯмаки ва тиббии санитарӣ ба анҷом расонда шуд. инчунин дар маркази саломатии ноҳия 40 печҳои барқӣ, инчунин генератор ва сӯзишворӣ барои гузарондани зимистони соли 2024-25 омода мебошанд. ба иттилои комиссияи зимистонгузаронии ноҳияи муъминобод имсол дар омодагиҳо ба фасли сармо мушкилӣ пеш наомадааст, зеро аз оғози тобистон ба таъмини муассисаҳо бо ангишту ҳезум шурӯъ намудаанд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи муъминобод барои барномаи Навид. коршиносон ва таҳлилгарон тағйирёбӣ бо суръати иқлими сайёраро собит карданд. дар тоҷикистон низ бо назардошти таҳлилҳои гузаронида зимистони имсола нисбатан сард хоҳад омад. аз ҳамин хотир омодагии мақомоти салоҳиятдор ҷиҳати гузарондани давраи зимистон амри зарурӣ дониста мешавад. гузориш аз шаҳри Конибодом. бо мақсади таъмини иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025 дар муассисаҳои таълимии шаҳри Конибодом корҳои муайяну мушаххас ба субуд расонида шудаанд. бояд тазаккур дод ки алон дар ин ҷо 55 муассисаҳои маориф фаъолият мебаранд. дар раёсати маорифи шаҳр ба мо иттилоъ доданд ки то имрӯз дар 26 муассисаҳои таълимӣ буғхонаҳо дар ҳолати корӣ қарор доранд. 1215 тонна ангишт ва 460 метри мукааб ҳезум захира карда шудааст. инчунин 234 адад печҳои бухорӣ ва гармкунакҳои барқӣ фаъол мебошанд ки ин нишон дод иҷроиши пурраи нақшаҳои муқаррар гардидаро бозгӯӣ мекунад. барои таъмини фаъолияти мунтазами синфхонаҳои компютерӣ дар мавсими зимистон дар муассисаҳои таълимӣ 25 адад генераторҳои барқӣ мавҷуд буда барои дар фурсатҳои зарурӣ корбаст намудани онҳо 815 литр сӯзишворӣ захира карда шудааст. муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ рақамҳои 7, 2, 54 литсеи рақами 1 ки гурӯҳи эҷодии мо аз онҳо дидан кард ба пуррагӣ барои гузаронидани мавсими тирамоҳу зимистон омода мебошанд.
در 21 عدد مؤسسه‌های تعلیمی شهر کانی بادام بوخانه‌ها موجودند که کی‌ها از فعالیت باز مانده‌اند. لیکن با تشبث ریاست معارف و کمک کمیته پدر و مادران سالهای آخر جهت از نو به کار انداختن آنها تدبیرهای مشخص اندیشیده می‌شوند. مثلا چند پیش در عرفه موسم سردی ها 2 بوخانه در مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی رقم های 11 و 15 از تعمیر خوش صفت برآورده شده سیستم یگانه گرمایدهی برقرار گردید. در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه‌ای کسبی تکنیکی نقلیات اتومبیلی شهر دوشنبه جشن مهرگان را با شکوه و شهامت خاصه و با رعایت عنعنه‌های خاص به این عید تجلیل نمودند. در چورابینی پیرامون ماهیت مهرگان و اهمیت تجلیل این عید باستانی ابراز اندیشه کرده شد. برآمدکنندگان احیا و تجلیل این و دیگر جشن و مراسم‌های ملی را به تلاش‌های بی‌سابقه رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان علاقه‌مند دانستند. کلکتیف آموزگاران و خوانندگان لیسه کسبی تکنیکی نقلیات اتومبیلی شهر دوشنبه بخشیده به این جشن اجدادی در صحن مؤسسه نمایش محصولات کشاورزی، هنرمندی و طعام‌های ملی را تشکیل نمودند. مهمانان سراول از نمایشگاه دیدن کرده ابراز داشتند که عید مهرگان یکی از جشن‌های قدیم‌ترین مردم ما محسوب یافته، همچون عید مهر و محبت، دوستی و رفاقت آدمان با یکدیگر، نکوکاری، تنتنه زحمت برزگران است که نیاگان ما بعد جمعوری حاصل تجلیل می‌کردند. با شرافت صاحب استقلالی مملکت عزیزمان و سیاست خردمندانه پیشوای ملت، پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان مهرگان از نو احیا گشته و در بین مردم جشن گرفته می شود. برآمدکنندگان ابراز داشتند که مهرگان افادگر فصل زرین تیرماه بوده. نیاگانمان آن را همچون شکرگزاری برای نعمت‌های طبیعت و زحمت کشاورزان برگزار می‌کردند. مهرگان پیش از همه جشن دهقانان بوده. ایام جمع آوردن حاصل کشاورزی و باغداری رمز برکت و فراوانی و فیض دسترخوان مردم به حساب می‌رود. مهرگان مثل نوروز تجسمگر سنت‌های نیک انسانی و انعکاس کننده زحمت مرد دهقان و دسترخوان مردم میباشد. محض با شرافت صاحب استقلالی و ابتکار پیشوای معظم ملت این آیین باستانی دوباره احیا شد و جشنگیری آن دلیل وارثان اصلی فرهنگ و تمدن قدیمی بودن ما تاجیکان است. ارج گذاشتن به این فرهنگ و تمدن باستانی وظیفه هر تاجیک و تاجیکستانی می باشد. ذکر گردید در چورابینی. ناصر خسرو یکی از مشهورترین شخصیت است که اشعار وطن دوستانه و فلسفه ایجادیاتی او عالمیان را تسخیر کرده است. در دانشگاه دولتی کلو به نام ابا عبدالله رودکی با تشبث کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در موضوع فلسفه ناصر خسرو و مسئله های هویت ملی همایش علمی عملی برگزار شد. شرح بیشتر در این باره. با ابتکار کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در شهر کلوب همایش علمی عملی در موضوع فلسفه ناصر خسرو و مسئله های هویت ملی بخشیده به 1020 سالگی ناصر خسرو برگزار گردید. اشتراکچیان همایش را نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب و فعالان در درآمدگاه شهر گرم و صمیمی استقبال گرفتند. چون رمز احترام و قدرشناسی به مقام و منزلت زن مادر، اشتراکچیان همایش در نزد مجسمه مادر گل گذاشتند. هیئت اشتراکچیان همایش در دانشگاه دولتی کلو به نام ابا عبدالله رودکی از نمایشگاه اثرهای پیشوای ملت، کتاب‌های علمی و بدیعی و دستاوردهای دانشگاه بازدید نمودند. مورد به ذکر است که در همایش علمی عملی در موضوع فلسفه ناصر خسرو و مسئله‌های هویت ملی بخشیده به 1020 سالگی ناصر خسرو، رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان رودابه مکرم، دیرکتور مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، معاون وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر کلوب، شاعر خلقی تاجیکستان حقنظر غایب، عالمان و محققان، استادان و دانشجویان اشتراک نمودند. اشتراکچیان همایش وابسته به افکار ناصر خسرو و فعالیت و آثار گرانبهای او معروضه‌ها پیشنهاد نمودند. گفته شد که ناصر خسرو قبادیانی شاعر نصیحتگر و آموزگاری با تجربه حیات بوده. در آثار این ادیب چیره‌دست توصیف خیرات و علم و حکمت، ستایش و ترغیب معرفت اندوزی و عقلگرایی و تندرستی و خویشتن‌شناسی بر اعلا مشاهده می شود.
ضمن همایش مذکور برآمدکنندگان قید نمودند که ناصر خسرو همچون شاعر و نثرنویس در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک مقام خاص دارد. عقیده‌های مترقی اجتماعی و سیاسی، پند و اخلاق و غایه‌های وطن‌دوستانه او بیشتر در اثرهای منظومش افاده گردیدند. ناصر خسرو چهره درخشان ادب و فرهنگ به شمار می رود، زیرا شاعر با افکار ملی و وطن دوستانش در بیداری فکر مردم خدمت پرارزش و بزرگ کرده است که عالمیان آن را اعتراف دارند. یکی از نابغگان ادبیات تاجیک و فارس حکیم ناصر خسرو قبادیانی یاد کردند و این یادآوری از سلسله آثار او، از کارنامه‌ای که این ابرمردی عرصه ادب و حکمت برای وارثانش به میراث گذاشته است بسیار خاطرمان بود. در همه برآمدها اصلا سخن محوری، سخن اساس این ناصر خسرو قبادیانی خدمت‌های پرارزش این عارف شهیر و همچنین خدمت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان جهت زنده گردانیدن نام چنین نابغه‌ها، نام چنین ابرمردان بود. در ادامه همایش علمی عملی در موضوع فلسفه ناصر خسرو و مسئله‌های هویت ملی بخشیده به 1020 سالگی ناصر خسرو در شهر کلاب از جانب رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلاب برای سهم ارزنده گذاشتن در رشد فرهنگ و معنویات جامعه و در سطح بلند برگزار نمودن چاره‌بینی مذکور به دستاندرکاران سپاسنامه‌ها تقدیم کرده شد. شیرین جان سفرزاده، سیفالدین اسماعیلوف از شهر کلاب برای برنامه نوید. گرامی داشتی فرزانه فرزندان ملت تاجیک شهادت روشن تطبیق سیاست فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد. بخشیده به 1020 سالگی متفکر بزرگ ناصر خسرو و 20 سالگی آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه معارف در دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو نیز همایش علمی نظریوی برگزار گردید. از رفت همایش مذکور همکارانمان محمد رضا شریفزاده و طالب جان سیفов گزارش می‌دهند. در تالار کاخ فرهنگی دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو همایش علمی نظریوی تحت عنوان معماهای آموزش آثار ناصر خسرو و سهم او در تاریخ تمدن تاجیکان بخشیده به 1020 سالگی متفکر بزرگ و 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه معارف برگزار گردید. در همایش نمایندگان از دانشگاه ملی تاجیکستان، دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov، اینچنین رکتور دانشگاه، معاونان و پروفسوران، هیئت آموزگاران و دانشجویان شرکت ورزیدند. نخست رکتور دانشگاه به سخن برآمده ابراز داشت که بزرگترین دانشگاه ولایت و یکی از بزرگترین دانشگاه کشور، دانشگاه دولتی بختر به نام حکیم ناصر خسرو قبادیانی بوده از سالگرد عمر این فرزند فرزانه خطلان زمین 1020 سال پور شده است. ناصر خسرو از زمره آن دانشمندان است که همیشه در آثارش از پند و حکمت و هویت ملی، خودشناسی و پاس داشتن فرهنگ نیاگان، حفظ و پاک داشتن آن از بیگانگان سخن گفته است. ناصر خسرو شخص است که عموما تمام عمر با برکت خود را به خلق عزیزش بخشیده است، هم در آثار نظمیش، هم در آثار نثریش، سفرنامه و دیگرها، هم به زبان تاجیکی شعر گفته است، هم به زبان عربی آثار بسیار نوشته است. ناصر خسرو شخص بسیار سربلند، آزاد فکر، آزاد اندیشه بوده است. اثرهای وی اساساً خصوصیت پند اخلاقی دارند. زبان مادری را بسیار ترغیب و تشویق میکند. ما را وطنداران امروزه را وادار میکند که مانند ناصر خسرو خب وطن خود را دوست داریم، خب حرکت کنیم که مثلا هر وقت ایجادات وی را آموزیم و از وی عبرت گیریم و پند اخلاق را از وی شنویده مثلا مانند ناصر خسرو فکر خود را دوام دهیم. مقصد از برگزاری کنفرانس شناسایی جنبه‌های ناآموخته و کم آموخته آثار ناصر خسرو. مثلا همگان می‌شناسند که ناصر خسرو یک شاعر، حکیم، نویسنده و جهانگرد تاجیک بود، اما کم کسان می‌شناسند که متمتیک کم بود. یک رساله متمتیکی دارد که 200 مسئله حل کرده است.
дар идомаи чорабинӣ нутиқон мунавбат ба сухан баромада иброз доштанд ки носири хусрави қубодиёнӣ панду насиҳатҳои хешро ба ҷавонон бо асои ташбеҳ додааст ки аз ҳар гуна кажрафторӣ ба роҳи рост ҳидоят менамояд. Инчунин ироа гардид ки сафарномаи носири хусрав зоҳиран нахустин асарест ки дар адабиёти форсу тоҷик дар жанри сафарнома навишта шудааст. Дар сафарнома доир ба шаҳру музофотҳои кишварҳои мухталиф, мавқеи ҷуғрофӣ, ҷойҳои ҷамъиятӣ, ёдгориҳои маданӣ, сохти давлатдорӣ, урфу одати халқҳои он мавзеъҳо маълумоти муҳим оварда шуда, мусоҳибаҳои муаллиф бо уламою бузургони он сарзамин тасвир шудааст. сафарномаи носири хусрав сароғози бунёди як жанри тоза дар адабиёти мо аст ва ҳар ки баъд аз носири хусрав сафарномаи навишт ҳатман аз он шеваи кор, аз усули нигориши носири хусрав пайгирӣ кард. ин сафарнома як сафарномаи танҳо бозгӯии воқеъ ва ҳодисоте ки дар ҷараёни мусофирати худ кард нест. унҷо масалан хеле нуктаҳои муҳим аст. масалан вақте вай мегӯяд ки ман дар табриз бо қатрон ном шоир вохӯрдам ки дар даст девони мунҷики тилмиз дошт. аз мунҷики тилмизӣ шоири маъруфи аҳди сомонӣ танҳо чанд байтҳо дар осори масалан ашъори ҳамасронзодагӣ боқӣ мондааст. аммо мурур ба сафарномаи носири хусрав ба мо имконият медиҳад ки мо онро ҳамчун шоири соҳибдевон бишносем ки дар гирдбоди таърих хеле аз ашъори ӯ аз миён рафтааст. ман фикр мекунам ки баргузории ин ҳамоишҳо ки имрӯз мо шоҳиди нашри маҷмӯаи мақолоти ҳамоиш ҳастем аз он гувоҳӣ медиҳанд ки дар тоҷикистон имрӯз воқеан барои таҳқиқи мероси арзишманди носири хусрав корҳои муайяне ба сомон расида шуданд ва бевосита нақши донишгоҳи давлати бохтар дар ин замина қобили таъкид аст. дар қисмати ҷамъбастии ҳамоиш ба як қатор омӯзгорон ва профессороне ки шогирдонашон рисолаи номзадаи хешро муҳокима намуданд, мукофотпулиҳо аз ҷониби раёсати донишгоҳ тақдим карда шуд. гузориши муҳаммадризо шарифзода Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоотии Навид аз шаҳри Бохтар. бо мақсади ташвиқу тарғиби арзишҳои миллӣ, анъанаҳои неки ниёгон, муаррифии фарҳангу ҳунари волои халқи тоҷик ҳамасола дар вилояти Хатлон ҷашнвораҳои бошукӯҳ, фестивалу озмунҳои вилоятӣ, конфронс ва дигар тадбирҳо амалӣ мегарданд ки яке аз онҳо фестивали вилоятии либоси миллии осори тамаддуни ҷаҳон мебошад. фестивали мазкур яке аз тадбирҳои гиромидошти арзишҳои асили фарҳангӣ, тарғибу ташвиқи либоси миллӣ, пешгирии бегонапарастӣ ва намоиш додани ҳунари волои тарроҳон ҳунармандони ватанӣ мебошад. даври аввалии нозмун дар шаҳри Норак бо шукӯҳи хоса таҷлил гардид. гузориши ҳамкорамон Салоҳиддин Неъматов идомабахши ин мавзӯъст. дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат таваҷҷӯҳи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон алалхусус пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи арҷ гузоштан ба фарҳанги миллӣ, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва муаррифии либоси миллӣ сол аз сол зиёд мегардад. аз ҷумла доир намудани озмуни садранги чакан тоҷикона мепӯшем, катбонои беҳтарин ва ғайра нишон аз ҳуввияти миллӣ доштани занону модарони тоҷик мебошад. яке аз ин тадбирҳо роҳандозӣ гаштани фестивали либоси миллӣ осори тамаддуни ҷаҳон мебошад ки дар шаҳри Норак даври шаҳрии ин озмун дар сатҳи баланд доир гардид. бонувон аз ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот, ташкилоту муассисаҳо, омӯзгорону хонандагони масъаҳои таълимии шаҳр бо иштироки фаъолонаашон намудҳои гуногуни либосҳои миллии тоҷиконаро тавассути роҳпаймоӣ муаррифӣ намуданд. мавриди зикр аст ки баргузории фестивали мазкур яке аз тадбирҳои гиромидошти арзишҳои асили фарҳангӣ буда, он ба тарғибу ташвиқи либоси миллӣ, пешгирии бегонапарастӣ, баланд бардоштани мақому манзалати нақшу нигор, гулдӯзӣ ва рушди истеҳсоли матоъҳои миллӣ, намоиш додани ҳунари волои тарроҳону ҳунармандони ватанӣ равона гардидааст. имрӯз симои шаҳри Норакро як қабои идона фаро гирифта буд ки тамоми бонувону занони шаҳри Норак дар як рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, меҳманпарастӣ ва худшиносии миллӣ фарҳанги худро пешкаши мардум мекарданд. қайд кардан ба маврид аст ки бо заҳматҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон либоси чакан, атласу адрас дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ гардид ва ҳар як бонуи тоҷик имрӯз вазифадор аст ки либоси миллии худро арҷ гузорад, муаррифӣ кунад ва эҳё намояд ва ба қадри фарҳанги миллати худ бирасад. мақсад аз гузарондани фестивали мазкур эҳёи либосҳои миллӣ ва дар дили мардум ҷо намудани расму оини
гузаштагони мо аст. мо бояд модарон ба фарзандон келинои худ тарзи пӯшидани либос, бастани рӯймолҳои ба миллати тоҷик хос буданро фаҳмонем ва нагузорем ки таъссуб ба тарзи либоспӯшии мардуми бегона бошанд. қисмати дигари фестивали либоси миллии осори тамаддуни ҷаҳон баъди роҳпаймоии осоиштаи бонувону гулдухтарон дар қасри фарҳанги шаҳр бо намоиши дастоварду ҳунарҳои мардумӣ, нақшу нигору сӯзанидӯзии ҳунармандону тарроҳони шаҳр идома ёфт. дар ҷамъомад гуфта шуд ки либоси миллӣ ҳамчун як рукни муҳими фарҳанги миллӣ муаррифгари миллат маҳсуб меёбад ки арзишмандии маънавии онро ҳифз бояд кард то наслҳои оянда низ ба он аршгузору меросбар бошанд. либоспӯшии тоҷикон аз қадим аз дигар халқҳо фарқ дошт ва он як ҷузъи таркибии фарҳанги миллӣ маҳсуб мешавад. аз ин рӯ риоя кардану аз бар намудани либосҳои миллӣ бояд барои ҳар як соҳибватан шараф бошад. инчунин донистани тарзи либоспӯшӣ ва риояи он дар муҳити атроф ба фарҳанги миллӣ таъсир расонида сатҳи ҷаҳонбинӣ, маданият ва завқи зебоипарастии халқро ифода ва муаррифӣ менамояд. чунин омадааст дар муқаддимаи дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои духтарон ва занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки вазорати фарҳанги кишвар онро таҳия намудааст. дар идома ба як қатор иштирокчиёни фаъол ва роҳбарони ташкилоту муассисаҳо ки дар чорабинии фаъолона мусоидат намуданд бо ифтихорномаву сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр сарфароз гардонида шуданд. тантанаи фестивали либоси миллии осори тамаддуни ҷаҳон дар шаҳри Норак бо суруду тарона, намоиши либосу анъанаҳои неки ниёгон ва саҳнаҳои ҷолиби аҳли фарҳанг ва муҳассилини муассисаҳои таълимӣ ки тараннумгари меҳру садоқат ба ватан ва муқаддасоту арзишҳои миллӣ буд идома ёфт. бо мақсади амалигардонии барномаи рушди оила барои солҳои 2024-2028 ва нақшаи амалии он барои солҳои 2024-2026 бо ибтикори бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шуғнон озмуни хушдомани беҳтарин баргузор гардид. хусият Худоёрбекзода дар ҳамин хусус шарҳи бештар дорад. назарсултон шоҳназарова хушдомани чоркелӣ мебошад. дар ҷамоати деҳоти навободи ноҳияи Шуғнон зиндагӣ доранд. ин оила иштирокчии даври ноҳиявии озмуни хушдомани беҳтарин гардида аз рӯи шартҳои озмун ғолибиятро ба даст овардааст. назарсултон шоҳназарова қайд дошт ки хушдоман будан кори осон нест, зеро дар зери назари хушдоманҳо на як насли балки 2 ва 3 насли оила тарбия мегиранд. ба келинам ва ба келини майда ҳам баҳои фаҳмондам вай бисёр нон ой нағз ба тандура мепазад. номбурда изҳор дошт ки бояд ҳар як наварӯз аз мактаби бузурги хушдомани худ дарси ибрат гирад ва баҳри пойдории оила талош намуда оилаи худро эҳтиром намояд, зеро беҳтарин хислатҳои неки инсонӣ аз қабили дӯстдориву муҳаббат, ҳалолкориву ғамхориро кӯдак нахуст маҳз дар оила аз худ мекунад. ин аст ки оилаҳои дар асоси ҳамдигарфаҳмӣ барпо гардида фарзандони солимро ба воя мерасонанд. чун дар оила нисбати ҳамдигар меҳру муҳаббат пойбарҷо бошад, фарзандони ин оила барои ватан ва мардуми марзубум низ сидқу сафои беандоза хоҳанд дошт. бояд гуфт ки озмуни хушдомани беҳтарин баҳри амалигардонии барномаи рушди оила барои солҳои 2024-2028 ва нақшаи амалии он барои солҳои 2024-2026 дар тамоми шаҳру ноҳияҳо баргузор гардида, ҳадаф аз он таҳкими оила ва масъулиятнокии падару модар ва фарзандон дар муносибатҳои оилавӣ, густариши фарҳанги оиладорӣ, нақши оила дар тарбия ва ташаккули шахсияти фарзанд, муносибатҳои хушдоман бо келин, тарбияи фарзандон дар рӯҳияи ватандӯстию меҳанпарастӣ мебошад. талаботҳои озмун аз қабили нақши хушдоман дар таҳкими муносибатҳои оиладорӣ, касбу ҳунаромӯзӣ чун омили таҳкими пойдории оила, саҳми хушдоман дар сарфаю сариштакорӣ ва рӯзгордорӣ, солимии оила дар муносибатҳои оилавӣ ва тарбияи дурусти фарзандон, саҳми оила дар ободонии хона, кӯча, шаҳрак ва маҳалла, нақши оила дар ҳифзи арзишҳои фарҳанги миллӣ, сафарбар намудани фарзандон ба хизмати модар ватан мебошанд ки аз рӯи ин шартҳо оилаи Шоҳназаровҳо дар ноҳияи Шуғнон ғолиб баромаданд ки неҳоди оилаи солимро асоси пешрафти ҷомеа медонанд. фарзанди калонии ман хизмати
ватан модар кард. келини калонии оилаи шоҳназаровҳо амина одина маҳмадова ки имрӯзҳо низ худ хушдоман аст қайд дошт ки писари ӯ соли 2014 қарзи фарзандии худро дар назди модар ватан адо намуда 2 сол дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон сарбаландона хизмат намудааст. ҳамзамон иброз дошт ки дар оилаи онҳо нақши хушдоман умуман нақши калонсолони оила басо таъсирбахш аст ки ин ба баракати рӯзгор ва тамизу ахлоқи оилавӣ таъсири амиқ дорад. оилаи мо ба тайёр кардани маҳсулоти ширӣ ба қабили ҷурғут, қурут, маска, алво машғул ҳастанд. модари ман ба ман тайёр намудани чунин шириниҳоро ёд додааст. дар баробари ин боз ба бофандагӣ низ машғул ҳастем. шарора пулудова низ келини хонадони шоҳназаровҳо ҳаст. иброз дошт ки дар оилаи онҳо ба арҷгузорӣ ба фарҳанги бузургиниёгон аз ҷумла ҳунару ҳунармандӣ, таомҳои милливу хӯришҳои аҷдодӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад ва маҳз аз хушдомани худ тамоми нозукиҳои ҳунарҳои дастии гузаштагонро аз худ намудааст. бояд гуфт ки оилаи мазкур дар баробари пешбурди ҳунармандӣ мағозаи таъмир ва фурӯши асбобҳои техникиро низ ташкил намуданд. соҳибкории миёнаро пеша карда дар хизмати мардуми диёр қарор доранд ва бо кордониву ҳамқадами замона буданашон яке аз оилаҳои солим ва пешбарандаи ҷомеа дар ноҳияи шуғнон маҳсуб меёбанд. афтиши метеорит дар Туркия сокинонро ба таҳлука андохтааст. ин ҳодисаи астрономиро сокинону сайёҳони шаҳри Анталия мушоҳида карданд. ба далели боло рафтани нархи иҷора дар Барселонаи Испания, бисёр махозаҳои таърихии ин шаҳр зери хатари басташавӣ қарор гирифтанд. шарҳи бештари хабарҳо аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбати барнома. дар шаҳри сайёҳии Анталияи Туркия ва минтақаҳои атрофи он метеорити калон мушоҳида